morning siap ai Khublei ya channel jong ka Fifi khar kiliang ke baladap silak subscriber mentang si teng yang idon lang hani krui kumki artist ba per na kiwi pakishnong te ai Khublei ru ya ka channel jong ka Fifi khar kiliang ke balad tristom me maksi dari lima jongki lala kan tristom lingba jongki ni di Fifi ni di try jongki channel ni sebut bisa bila kuat ini ba kini kecil tristom ni jongsia kan ai masih susu yang ini ba kita babun ba ki bala tristom bantang banyo kini ka silak subscriber ba akhir kasi kata ba tang kata ka silak subscriber hande ru sa kadiri kasi ba mentam nam tai Fifi ba dei pun jong i Brisha ba dei i ba yo ru ya ka first kamian nam kanang jong i ba kumjuri kadi kasi ka jong i tehane kasi garon kasi ko bakapang ha nam ta jong ki kadi ha do lightly ka bagarpang dan kong kadi ka first kamian kadi ka bagarpang na ka jing ibjing ibring nam kami kamian kebar yo di kasika ka bakapin kemau ke jing wan nombre jong pin ya sla pertai ba kumju ini ke jing tristom pi kalian ke YouTube pila yo ya ka silak subscriber te hangning idon lang baro create te ngan ai ke jing top 3 ka jam na ta jong ki bala tristom te kwa nai kalian jong TV kene na peni ya ka silak subscriber ka bat ki pai ba jong ni bat bat ini di TV Khublei shibun. Yang. Khublei shibun ni pi bara pajba bara subscribe ke channel kumjuru hi gini ki artis bala dan hane bala yarab ya ta channel jong Fifi khar kalian bat ni director hani hadin cameraman ru hani Di balong Serman ha kami kapar. ini coklat sila ki ko pa Sometimes you gotta but you're better on your own. I know the scars got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let them go. Say it with me, everything is okay. May God bless you, dear Fifi. Happy birthday to you. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang 11.